kanongera mbere zikaze kandi mwese mukuri kujya Toka Sport ubuzima tugiye kugaruka kuri match irangiye Spain ni chance La Roja na Argentina finale ukuntu birangiye niki cyabashije Spain gutsinda na Argentina naho mukanya nongera mbere zikaze mwese kabisa mukuri kudukurikira kuri Toka Sport ubuzima kabisa nabifuriza ibihe byose tugiye kugaruka ku ma analyse menshi cyane kabisa uyu munsi tutamura analyse kuranya ubanga cyane rero analyse kuri Spain La Roja yatsinze Argentina. La Roja niko ba Espagne bahita katazirano kayo mbere Espagne yatsinze kubera kugenzura hagati mu kibuga midfielders ikipe ikintu cya mbere cya Espagne amahirwe nuko yagenze umupira cyane abakinnyi hagati ba Espagne bakomeje guhindura umuvuduko w'umukino bigatuma Argentina idashobora gukina uburyo bwayo busanzwe cyakaba cyo cya mbere. Hanyuma icya kabiri pressing Espagne yafunze intwaro za Argentina mu kinyo bakomeye cyane nka Lionel Messi ndetse n'abandi. Espagne yakoresheje pressing igihe rero Argentina atangiraga gusora inyuma umupira rero byatumye abakinnyi ba Argentina bakora amakosa mu gutambutsa imipira kandi ntibabone umwanya wo kugera kuri ba rutahizamu. Ikindi cya gatatu cyafashije Espagne yakoresheje impande neza wide areas. La Roja yakomeje gutera ikoresheje impande ishaka rero no gukoresha umuvuduko w'abasore bayo byatumye Lamine nibi babona uburyo bwo gukina ndetse n'aba Nico Williams byatumye abamyugariro ba Argentina bahora bahangayitse byatumye n'uyu mukinnyi ukina mu ikipe ya Manchester United nayo yaje kuvunika match igitangira kubera icyuho cyabayemo. Hanyuma rero kandi icya kane ikibazo cya Argentina gutandukanya hagati y'imirongo separation. Argentina yagize ikibazo cyo kuba hagati mu kibuga byanga no gutereza gushakisha imipira imbere nabyo ntibibakundire. Rero igihe kinero Argentina yashakaga umupira wo kuyobora umupira yabaga yatakwa aho kuba yatakana nabyo kaba byagikomye mu nkokora. Cya gatanu Messi ntabwo yabonye umwanya wo guhindura umukino. Ikipe ya Espagne rero igomba guca inzira yo kugera kuri Messi. Espagne rero ashoboye kumushyira igitutu no kumubuza kwakira umupira. Rero Messi rero akaba atagize abona imipira myinshi nk'ibisanzwe ku zindi match. Navuga ko abakinnyi benshi muri Espagne wenda nubwo batajya bakinana nabo ariko yakinnye nko mu kipe ya FC Barcelona kandi akinimo FC Barcelona afite abakinnyi benshi biganjemo byatumye rero wenda hari nk'ababaye muri Barca bamuzi ukuntu bamufataga nabyo wenda biri mu bintu byabafashije. Hanyuma rero ikindi cyagonze Argentina ni ugutakaza imipira myinshi hagati kubura guhuza hagati ya midfield na attack. Kwemera ko Espagne igenzura umukino igihe kinini kutagira ibisubizo byinshi mu busatirizi. Babona nka ikipe ya Argentina yagiye amatempt cyangwa se imipira ijya mu izamu bageze batera imipira 16 nta mupira n'umwe wagiye mu izamu. Byose tuzavugaho ku munsi w'ejo turi kugenda kuri summary. Hanyuma rero impamvu Espagne yatsinze kugira umupira no kuwukoresha neza tactical discipline. Abakinnyi batakaza umupira bakawushaka cyane byihuse cyane kabiswe n'abafite inyota yo kushaka. Hanyuma pressing nza cyane kuatakana imbaraga nyinshi cyane koresha impande z'ikibuga mu ruhande rwa Lamine Yamal. Torres watsinze igitego nayo Nico Williams. Hari umwanzuro cyangwa se nsoza Spain hatsinze kubera amahirwe gusa yatsinze kubera ko yateguye neza uburyo bwo gukuraho intwaro za Argentina yari ifite amazina akomeye ariko Spain yari ifite gahunda ikomeye karukomeza. Hanyuma rero tukindi twakwibutsa ari umusoke na abonnement de quoi cyangwa se decoder Canal Plus d'amakoze 785309. Hanyuma rero shimwe mwese mukomeje gukora like share comment mwebwe mukomeje gukora subscribe ni by'agaciro kabisa kubana namwe mukomeze mukore share like comment. Ciao, hasta la vista.